Jetagwa Boni wa Thuku. Family mwe kuma itura ria Huyala gicigo-ini bunge kia Matayos kaunti-ini ya Busia niracaria kihoto kia mwana wao wa ukuru wa mieri 9 uria urahonio nguraro thibitari-ini munene wa Busia thutha wa kunyitwo kia hinya. Kuringana na nyina wa mwana uyu mareciragia uria uratafanirie giiko giki ni mutumia indi thutha-ini niguo maramenyire ni mundurume. Murugamiriri wa urigiti thibitari-ini munene wa Busia Generals Abushi agekira horo uyu mukonde augite mwana ucio wa mieri 9 atigitwo na nguraro njoru ari hamwe na thina wa fistula na guthukagio kwa njira yake ya uciari. Mwikwiro wa giko giki ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Busia riri uthuthuria urathie na mbere na kurerikana ati ciiko ta ici cia urathoni ni ciongererekete muno mwena wa Busia. Funika mtoto wangu na analia, akasema na mbembeleza alale. Kumbe mfunika mtoto kwa uso, mimi kufungua mtoto amesweat. Na mtoto anapiga tu nduru, nikasema mtoto shida nini? Kitu inamuuma kwa nguo, ama kutufunua mtoto damu inamwagika tu na mahari inapita. Because this kid had developed what we call rectovaginal fistula. We have now stool coming through the private part of this girl, not able to control